tubahaye ikaze nanone ni update y'abakunzi ba Kigali Real News. Reka twongere tubifuriza amahoro y'Imana, ariko n'ubundi updates nizo zituzanye. Biravugwa yuko umutwe wa FDLR wamaze kugaba amashami muri parike ya Virunga ndetse na Nyiragongo, aho hafi na Goma ubona yuko igikuba cyacitse. Byifashe bite, bihagaze bite? Ni amakuru akomeye, aho turi bwibande kuri ano makuru tumenye uko situation ihagaze, tumenye uburyo bakomeje kugaba amashami muri izi parike. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika tayari zamaze gushyigikira ubwoko bw'abanyamurenge, ubona yuko hari icyatangajwe. Ni mu gihe kandi ibintu byamaze guhindura isura nyuma ya Evariste Ndayishimiye mu bwabo bukomeye cyane. Biravuga yuko Bwana Kisekedi nawe yatangiye kwikanga. Byinshi kuri ibi rero n'andi makuru agezweho ku mirongo imbere y'urugamba, ku mirwano iri kubera Masisi ndetse no muri zone ya Minembwe ndetse no muri Uvira. Ni uko mu minota mikeya mbere y'uko ukora akandi kazi, ntago ndi bugutindire, uraba minota mike gusa kugira ngo umenye updates zigezweho zayengiye. Mboneraho no kukubwira cyangwa nibutsa wowe mushya gukanda subscribe, nawe ukinjira mu muryango mugari w'abadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva kuri mikoro kazi yo komezanya ni Damien Mugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, umeze ute? Bwana Bizima, biravuga yuko umutwe wa FDLR ubarizwa muri parike ya Virunga ndetse no muri Nyiragongo bamaze kumenya ko uri gutanga imyitozo ikomeye ku basore wagiye ukura mu bice bitandukanye, bamwe baturutse Goma no mu nkengero zayo, abandi bagaturuka mu bice bya Masisi, za Rucuro. Umubare bari gutozwa biravugwa ko babarirwa mu bihumbi 2,000 mu minsi ishize. Hari igikorwa AFCM 23 yaburijemo, aho bari batwaye abasore babakuye muri Masisi. Bwana Bizima, mu gitondo wabikomojeho ariko ntiwabitatura neza. Impamvu nyamukuru hakibarizwa abaturage bajya kwifatanya n'uyu mutwe bituruka kuki, Bwana Bizima? Kiriya gice cya Kongo yaba Nord Kivu na Sud Kivu ni igice kirimo abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kandi ubona ko harimo n'imiryango myinshi cyane yabo bagize itsinda rya FDLR, kuko ubona ko FDLR yamaze imyaka myinshi kuva 1994 imaze gukora ariya mahano muri icyo gihugu cy'u Rwanda, ikaza hano muri DRC. Ni ukuvuga ko kuva icyo gihe bioloji yabo yabaye nk'aho irema izina rishya ndetse no kwiyubaka ku rwego rwo hejuru, ku buryo muri Nord Kivu ndetse n'ibice bimwe bya Sud Kivu harimo bioloji yabo yabaye nk'ifata intebe rwose, ku buryo mu baturage ari ibintu byoroshye kuba bajya kurokitamwo abana b'abasore, ndetse ari nayo mpamvu ubona hari itsinda rya Wazalendo. Buriya tubyumva nabi bamwe, ariko buriya Wazalendo ni FDLR isa n'ivuguruye, kuko ukituma ku rwego rwo hejuru iyo bakeneye guteranira nka special force yabo bifashisha cyane cyane abo bakura muri Wazalendo, kuko harimo urubyiruko rwinshi cyane kandi ruvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndetse bamwe ubona ko bagiye babyarwa nabo bahunze, hakaba n'abatuye muri Kongo ariko basanzwe bafite amasano menshi n'Abanyarwanda. Rero kugira ngo wibaze impamvu babona abo barakirita bakaboneka ku mubare bashaka uwo ari wo wose, ni ibintu biborohera cyane bijyanye n'imyaka bamaze muri ibi bice, kandi ubona ko bisanishije n'abaturage ndetse n'abahabyaye ku ikubitiro. Abana babo benshi bari muri iyi mitwe, kuko ni abasore ndetse bamwe ni n'abagabo. Rero ubona ko FDLR ku mugambi ifite n'ubundi, nubwo iba ikorana operasiyo nyinshi na FARDC, ubona ko ifite umugambi n'ubundi muri bioloji yabo n'intego bifitiye ni ukuba bari gukora ibi bikorwa, ariko bakumvikanisha ko bazataha mu Rwanda nk'iwabo, kandi bagataha barwana mu buryo bwo kwibohora ndetse no kwigarurira igihugu banyaze. Niyo ngengabitekerezo yabo bifitiye itagihinduka, ariko ukabona ko
bahora boroganiza inshuro nyinshi cyane, ndetse ubona ko ku bayobozi bayikuriye yaba no ku nyungu zabo bwite kubera abaterankunga baba bari hirya no hino ku isi, ubona ko wenda ari nk'umushinga bishingiye niyo baba bazi neza ko batazagera kuri iki, ariko ubona ko ari ikintu bashyize mu bikorwa ndetse banakomeje gutegura ku rwego rwo hejuru. Nyuma yaho uyu Liyetena Jenerali uyikuriye Byiringiro Victoire Rumuri aviriye mu Burundi, baherukaga kuvuga ko bari koroganiza muri Nord Kivu kuba ariho hantu hakoreshwa kugira ngo babashe kongera gusa naho biyegeranya muri operasiyo bari gukorana na FARDC, ariko hakazabaho gutera u Rwanda bakoresheje Nord Kivu kuruta uko bari bagiye guta mu gihugu cy'u Burundi. Rero ikintu kigaragaye basa n'ababyihutishije ko mu minsi bibaye nk'aho bimenyekanye nibwo iyo nkuru iri kugaragara ko muri iyi pariki ya Virunga ndetse na Nyiragongo hatangiye gukorerwamo ibikorwa byo gutereninga no kwiyoroganiza no kwihuza mu bari guturuka mu bice bitandukanye hirya no hino, ariko ugasanga ni na sapoti yayo kuri FARDC, ariyo mpamvu bisa naho yabibateramo inkunga ku buryo baba bagaragaza ko ari sabotaje bagiye guteza M23, kuko uzi ko pariki ya Virunga na Nyiragongo zegereye umujyi wa Goma. Rero ku ntego yabo bo ni uburyo bwo kujya guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ariko byanaboroheye kuko ubu bafite ibikoresho bagiye baterwamo inkunga na FARDC, ndetse bimwe bagiye basa naho banabyiba FARDC muri aka kajagari ka operasiyo yari imazemo iminsi. Yes, Bwana Bizima, mbere y'uko wenda dukomeza ayandi makuru, biravugwa yuko leta ya Washington DC yatanze uburenganzira busesuye ndetse inubahiriza uburenganzira bw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyane n'abatutsi, aho ibihumbi by'abantu babyukiye mu rugendo rwo kwamagana ubwicanyi bakorerwa kubera ubwinshi bw'abantu. Amabarabara yose ajya ahabereye iki gikorwa yafunzwe kugira ngo umutekano ube usesuye. Umutekano wabo wari urinzwe ku rwego rwo hejuru ku buryo nta kintu na kimwe cyemerewe kuhungabanya. Bwana Bizima, ibi bikaba byatumye bamwe bavuga ko iherezo noneho ukuri kwaba kumaze kumenyekana. Ni mu gihe kandi abafatanyabikorwa bari gushimira byimazeyo abasore n'inkumi, abagabo n'abagore n'ababyeyi bose bitabiriye urugendo rw'amahoro rwo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge muri Kongo. Iyi myitwarire myiza, kwigengesera no kwirinda bishobora guteza umutekano muke, nubwo bashotowe ni urugero rwiza rw'ubupfura. Aha ku itariki 20 ni ku munsi w'ejo, ubwo wari umunsi nyine w'amateka kuri Mahoro MPA yayobowe na Duji Gasore, aho abantu barenga ibihumbi 4 bitabiriye urwo rugendo. Bimwe mu byaranze uyu munsi, imihanda yose yerekezaho urugendo rwabereye yari ifunzwe, nta modoka zari zemerewe kuhanyura, umutekano wari ucunzwe neza n'inzego zirimo National Guard. Nubwo imvura yaguye ari nyinshi ntibyaciye intege abitabiriye. Emile Rugari yazimiye abura aho abo bari kumwe binjiye barimo Charles Byabagabo aza kwisanga hagati y'abagore ubwo berekezaga kuri ambasade ya Kongo. Biravuga ko Charles Byabagabo yari yiteze ubufasha bw'abandi banyekongo bo mu yandi moko, ariko birangira bamutengushye ndetse nawe ubwe bivugwa ko yahungiye muri ambasade. Bwana Bizima, rero ni igikorwa kiri kuvugwa na benshi ariko nk'uko twabivuze biratangazwa ko ku mpande zose harimo gushinjanya. Bwana Bizima, saa iyi ngiyi n'iki kiri kujya mbere kuri frontline? Kiriho nuko ubona ko mu bice bitandukanye
yaba Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ubona ko operasiyo n'ubundi zikomeje ku mpande zombi. Mu gice cya Minembwe ubona ko MLDP irwanaho ndetse n'ayo 23 n'ubundi bahinduye umuvuno bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tumenyereye, yuko ubyukana inkuru za buri munsi ko FARDC yagabye ibitero bya drone ndetse yabyukiye no muri sharingi za buri munsi mu bice bitandukanye birimo polisiyo za MLDP irwana n'ayo 23. ubu noneho ikivugwa nuko ari imirwano noneho yo kujya itangizwa na MLDP irwana n'ayo 23 muri ibi bice bitandukanye bya Minembwe, aho ubona ko operasiyo zose noneho koalisiyo FARDC ariyo isa naho iri kubyuka yiteguye ko igabwaho ibitero buri munsi bitandukanye no mu bihe bitambutse. Uku ni ukwibaka gukomeye kumaze kugaragara ku ruhande rwa M23 ndetse n'impinduka zagaragaye muri iki gice cya Minembwe kuri MLDP irwanaho yari imenyerewe kuraswa buri munsi, ubona ko ariyo igeze mu gihe cyo kubyukana operasiyo za buri munsi ndetse amasaha yose bitunguranye ahantu babonye ko hari buve icyo bakeneye bahita bagaba igitero nta nteguzi bayo. Ubu tuvugana n'ubundi imirwano iri mu bice bitandukanye hano mu Minembwe yose kandi iri gutangizwa na MLDP irwanaho M23, ubona ko mu mugambi bafite w'intego yo kwigarurira ibi bice byose hatabaye icyabakoma mu nkokora yenda cyatuma habaho kudohoka mu bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere busa naho bwabaye sapoti ikomeye cyane muri iyi mirwano barimo gukora muri iki gihe. Ashobora kubaho kwigarurira bino bice cyane, ubona ko na koalisiyo iri mu bihe bisa naho bigoye mu gucika intege bijyanye na operasiyo bari kubakoreraho, kandi ubona ko imirwano yabo ku butaka mu buryo busanzwemo tuyimenyereye ko iba itoroshye cyane kuri koalisiyo, ubona ko ari ibintu bimeze nk'ingorabahizi muri iki gihe. Ababasha gusa naho bahagarara bashikamye hano biri buze kugorana baza kuba bake cyane, nubwo ubona ko ingabo zigwiriye muri ibi bice cyane ari ingabo za Tanzania, Abarundi ndetse n'Abanyanguru. Ubona ko FARDC iri mu gice cya Kwizero ari naho ifite umubare mwinshi w'ingabo, naho izindi zikorenyenti zose zikaba zisa naho zifashishwamo n'izo ngabo z'amahanga. Rero ni ikintu kiri buze gusa naho gitanga umusaruro bidahindutse bigakomeza uku nguku bijyanye n'uburyo barimo kugenda bagaba ibitero bitandukanye hirya no hino, kandi bikabyara umusaruro bashobora kuzaba bakwigarurira kino gice cya Minembwe ku buryo amahoro yakongera kubonekayo, abaturage babo bagasa naho batekanye mu gice twari twose n'utwari dufite n'iyi koalisiyo. Yes, Bwana Bizima, biravugwa yuko Kinshasa ibintu byamaze guhindura isura. Kisekedi ubwo bafite ni bwoba nyabaki? Ubwo bafite muri mu mutekano we ndetse no kwikanga kutavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abajenerali bamwe na bamwe n'igisirikare cye, by'umwihariko noneho bisa naho bitereye ubwoba ni abari muri uyu mujyi wa Kisangani, kandi ubona ko aribo bari bugufi bwe bashinzwe n'umutekano we ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Kiriho giteye impungenge cyane ndetse no kutaba cyari kizwi n'abantu. Ni amakuru mashya yagaragaye muri iki gihe, aho ubona yari afitanye umubano mubi cyane na perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ubona ko basa n'abamaze gusa naho biyunze muri iyi minsi, ariko bikaba bisa naho byabaye nk'aho n'ubundi bahuje ikibazo kijyanye n'umutekano muke uvugwa hagati y'ibihugu byombi ku bijyanye n'umutekano wo mu gihugu bwite, aho ubona ko perezida Tshisekedi ajya gusaba umusada wo kuba yoherereza ingabo z'u Burundi kumurinda. Ni ikintu kidasanzwe kitari kinazwi cyabashije kujya ahagaragara, kuko uwari kurindwa n'ingabo zarobanuye mu nce za Kibitoki zizewe, ndetse ubushishozi n'ubugenzuzi bukaba bwarikorewe bwite no mu perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aba bakaba barakuwe muri brigade y'112 na brigade y'121. Ni abatoranyijwe b'ingenzi kandi bizewe, bahawe amahugurwa y'igihe gito kurinda uwo mukuru w'igihugu, ariko bakaba bari abasirikare basanzwe batavuye mu itsinda rya Special Force y'u Burundi.
wundi, ahubwo bari muri izi brigade zombi zivuze. Aba rero bahawe inshingano zo kurinda umukuru w'igihugu nk'abantu bizewe, kuko ubona ko atarizeye umutekano we bijyanye n'ingabo amajenerali ari muri kiriya gihugu, akekaga ko bashobora kumugambaniza isaha n'isaha, ndetse ubona ko ikimuriho nawe kimubangamiye cyane ndetse kinateye impungenge, ari nk'icyo perezida w'u Burundi afite muri iki gihe nawe uvugwaho kuba ubu hari abajenerali bamaze gufungwa mu Burundi kubwo kuba bakekwaho ubugambanyi buri gukorwa mu guhirika ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye, ndetse bifashishije n'abadiaspora bari gukorana n'igihugu cy'Ububiligi. Ubona ko byanze bikunze aba ari abaperezida bombi bafite ikibazo gisa naho gisa mu bijyanye n'umutekano wo mu gihugu hagati bwite, no kutavuga rumwe n'abasirikare bakuru ndetse n'inzego zimwe muri politiki. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire, update zo nagahoro, twongere dusuze gusubira mu masaha ari imbere. Urakoze cyane nawe. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire, update zo nagahoro, ariko murabizi ko tudasoza tutihanganishije abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange, ariko bizeza ko Imana burya iratabara, kandi kwiringira cyangwa kwizera nirwo rufunguzo rw'imibereho ya buri munsi. Ciao.